General Sultan Makenga, Corneille Nangaa, aba bagabo bagiye kwicara bahangane n'umugabo witwa Trump. Trump n'umugabo wagaragaye yuko afite ubushobozi bwo kudisturbing isi muri buri nguna ashatse. Uburere kiri kwibazwa niba Alliance Fleuve Congo ma 23 yaba iri kuri donc yaba iri kuri calibre yo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intare zari zaricecekeye kubijyanye n'umwanzuro wa Tshisekedi wo kwegurira amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahungu b'Islam bongeye kumwibutsa yuko adafite ububasha n'ubushobozi bwo kwegurira umutungo kamere w'Abanyafurika Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ukwibaza CNN yamaze kubatera amata ko wa munyamakuru ukunda kuzana ibibazo by'imitego ku banyacyubahiro ba Afrika yashatse no kugerageza Perezida Kagame rwose mu minsi yashize amubaza niba afite ingabo muri Kongo. Muri byibuka ni wa munyamakuru wahawe igisubizo na Perezida Kagame amubwira ati simbizi niba hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ngira ngo Perezida Kagame yaje kubisobanura. Uyu mujene yamaze gutera amata ko Igoma ari kuzutaguza umugabo witwa Corneille Nangaa amubwira ati uratekereza uru rugamba Tshisekedi yatangiye ari buze gutsinda. Ni kimwe mu bibazo nanjye naje kumva numva rwose ndasetse wa mugani ati urabona Tshisekedi azatsinda. Tekereza kujya gufata ikibazo nk'icyo ukajya kukibaza adversaire w'umuntu ukavuga ati uwo muhanganye ko yatangije urugamba cyangwa yatangije igikorwa urabona azatsinda. So bivuze ngo uragira ngo uvuge ngo yego cyangwa oya. So aba bagabo niba tarabahanga nabagome kimwe muri ibyo. Yateye amatako Igoma. Tugiye kuza tugaruke kubishubijwe na Corneille Nangaa. Aba banyekongo basemye basisi baciye akarongo babwira Tshisekedi bati uko bitekereza kose ntago ariko bigomba kugenda. Ese Corneille Nangaa na Makenga bafite ububasha bwo guhagarika Kongo Kinshasa guseringa plutôt kugurisha umutungo wa Kongo Kinshasa ku banyamerika? Turabirera hamwe. Ku rundi ruhande u Rwanda ntekereza ko hari abantu bari batinye kubivuga uko bigaragara. U Rwanda ruti ari ya namagambo y'izi ngabo za Kongo gusa dukeneye ibikorwa gusenyereza FDLR. Ese aho Kongo Kinshasa nanone ntabwo yayibonye impamvu zo kongera kwirukankana u Rwanda igira iti dore batangiye kudutambamira. Ariko kandi tumaze igihe tubabwira tuti turashaka gukurikirana turebe koko ibikorwa bitangajwe n'izi ngabo za FARDC bikaba bigiye guhera ku butaka bwa Kisangani. FDLR benshi abakomeye abafite ijambo bahishwe bakorera Kinshasa, abandi bari muri Kivu y'Amajyepfo, abandi bari muri Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kubera iki Kisangani? Kisangani hagaragaye abasirikari b'Abafaransa b'abasaza bari gutoza abantu ngo bagomba kuzarwanira mu bashyamba y'inzitane. Abantu bati ni mwebwe mwakingiwe n'iriya ideologie genocide ahubwo ngo hari akantu mwari muri gukorera hariya. Reka mbahe ikaze kwisesengura makuru ryacu ry'iki gitondo turebere hamwe akantu ku kandi. Ese Alliance Fleuve Congo uruhande rumwe igaragara nk'iyashegeshwe cyane n'ibi bintu twakita ngo biganiro by'amahoro, kuko impamvu ndaza gukoresha iyo mvugo muze kunyumva neza usanga ibyavugiwe kuri ariya meza byubahirizwa bikurikizwa bihombya byambura bisubiza inyuma igisirikare cya General Sultan Makenga cyonyine. Donc wagira ngo bino biganiro nano masezerano abagomba kubayaringa inshingano donc abagomba kugira aho bahurira nayo cyangwa so aba agomba ku affecta abagomba kuba affected wagira ngo n'igisirikare cya General Sultan Makenga. Niyo mpamvu nagiraga nti ibi biganiro byabingibi bigiye kwimukira i Geneve mu Busuwisi, ibi byaberaga Doha muri Qatar, ibi byabereye muri Angola n'andi hatandukanye, kubera iki nta kintu na gito twumva cyubahirizwa n'uruhande rwa Kinshasa. Hano navugaga nti kimwe mu bintu bya mbere mbona bakorera izi nyeshyamba no gushaka kuzishegesha bikoresheje inzira ya politike na diplomasi. Igisirikare donc cyagaragaje ko gikomeye, gishoboye, cyabasha. So abantu baravuga bati none reka dushaka kubyo tugikubitisha amategeko mpuzamahanga, politike na diplomasi rwose bariho tugifatira aho kuducika bizakigora. So ubwo rero reka turebe ese Alliance Fleuve Congo ni munyemerere gato mbere yuko twinjira mu isesengura makuru ryacu mbanze ndase ku ntego, hanyuma tuze kuza tureba niba mu by'ukuri biri buze kuba byakunda. President Trump said that they're getting minerals as part of this deal. Tshisekedi doesn't have any mining site. So President Tshisekedi has no minerals to give to the US. He doesn't have it. He's a crook. Are you suggesting that President Tshisekedi is manipulating President Trump with minerals? This is what he's trying to do. Will it succeed? I don't know. Corneille Nangaa ati mu by'ukuri Tshisekedi ntafite any mining site yo kuba yatanga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ikurwemo amabuye y'agaciro kuko ntayafite. Aya mabuye nayo abanyekongo. Uyu mujene wa CNN nawe ati uratekereza umugabo witwa Tshisekedi ari kugerageza gukoresha Trump cyangwa se ni nko kumuyobora kumanipulatinga kugira ngo mu by'ukuri yumve ibyifuzo by'abanyekongo Kinshasa? Corneille Nangaa ati nibyo ari kugerageza gukora, wari gushaka kumanipulatinga Donald Trump. Nuko umunyamakuru uti none se iki kibazo cya nyuma nicyo cyancekeje, uratekereza azatsinda? Aba bagabo rero bagiye muri politike na diplomasi ari abahanga. Umugabo witwa Corneille Nangaa aravuga ati ntabwo mbizi. It's not my world.
ntabwo uraza kumbaza niba intambara umuntu yatangiye araza kuyitsinda kandi ari we wayitangiye ufite n'uburyo bwe bwo kuyirwana, ariko ibyo ari gukora no gushaka kumanipulatinga umugabo witwa Trump. Kandi Tshisekedi ibyo tugira ngo rwose tuberurire cyangwa se tubatangarize nuko adafite any mining site agomba gukuramo ayo mabuye. Ubwo ahangaha mureke abari nayo ngingo duheraho, wumvishe ibitangajwe n'uyu mugabo Corneille Nangaa, wahita wumva neza yuko Alliance Fleuve Congo yiyemeje kujya hari igahangana n'abantu bita abanyamerika. Ngahita ngira ubwoba rero, cyenda umusivili wibereye hanze bari abo bafite ikintu bishingikirije, ariko ngahita ngira ubwoba. General Sultan Makenga, Corneille Nangaa, umusirikari, umudiplomate, aba bagabo mu gihe bakinjira mu nkunduro yo gutambamira abanyamerika n'iki cyakurikiraho. Ariko nanone nkongera nkibaza nti Trump ubundi afite abasirikari yakohereza muri Congo bakajya kurasa igisirikare cya General Sultan Makenga? I don't think so. Niba ntacyo rero, Rubaya ubu aka kanya turi kuvugana ibitse ububiko bwa mbere bwa koruta kuri iyi si nzima dutuye. Ngira ngo hafi birenga 50 kangahe, 30% cyangwa 50 kangahe kwijana, sinzi abazi percentage muze kutwibutsa. Irimo iragenzurwa n'aba bahungu bisarambwe. Ugira ngo no mugabo Nangaa ari kuvuga ibingi badafite ikintu bishingikirije. Bivuze iki? Ndabonamo possibility ebyiri. Leta zunze ubumwe za Amerika no guhitamo kuyoboka Kinshasa, bamaze gushinja kuko iri gushaka kumanipulatinga USA, bahitamo kuyoboka Kinshasa, ubwo bifatikanye mu kurwanya zino ntare za Sarambwe, cyangwa se bayoboka intare za Sarambwe n'ubundi Kinshasa nabonye kwijijisha no kuyirindagiza bitagorana, bashake n'uburyo Kinshasa bayirindagiza bakomeze bayobore gutyo, ariko banakorana n'izi ntare za Sarambwe. Amerika rero iri mu ihurizo, so ni igihugu cy'igikomerezwa gifata umwanzuro aho gishakiye uko gishatse, gusa ku rundi ruhande n'utakwibyara gukereza. Iri ni ihurizo riri buze gukomerera umugabo witwa Trump washatse nyine cyangwa wemerewe n'iki gihugu cya Kinshasa kugarura kwifata umutungo wa Kongo Kinshasa. Uburyo Tshisekedi yabikoze we ubona ko yakinnye match igipira ndaguteye, reka ntange buri kintu cyose gishoboka cyitwa umutungo kamere ku butaka bwacu, ariko nibura badukiza abo batindi badushize bagasuzugura. We niko bifata, niko ibara, niko umukino we yawucoye. Ukibaza uti reka twemere ko amabuye ya Kongo Kinshasa yose yeguriye Trump ngo bamukize umutwe umwe, ya mitwe yindi sigaye. Icyo kintu mwigeze mugitekerezaho? Tshisekedi nabarugabisha birenge agafata amabuye ya Kongo yose akayaha Trump agapakira kigendera. Iriya mitwe yindi jagatira muri Kongo irimo FDL, irimo Codeco, irimo Pareko, irimo Maimai ya Kutumbi, irimo nyagwa ba Wazalendo, irimo ibiki byo. So abo barasigara barya iki? Abo bashobora guhita babwira Tshisekedi batubwo twahinduye uruhande turebe igice cya gatatu kikurwanya, tureke na ibyo kuba turwana na Alliance Fleuve Congo twabibonye turabireka. Gute ufata ibyari bidutunze ukajya kubiha abanyamerika? Hadagira nkumvishe akandi gahurizo gategereje umugabo witwa Tshisekedi, kuko arashaka gutanga buri kintu cyose cy'agaciro afite ngo bamukiza agasuzuguro. Nkavuga nti umuntu wagaburiye ngo akurindire, umuntu w'igasozi wahaye ibyo kuriye ngo agucungire urugo, ku rugo rwawe ari kurucunga kubera ibyo kurya kumutamika n'ibishira bizagenda bite? Iyi si hori duhinduka bishobora gushira da. Ese ari amabuye ya Kongo Kinshasa ugira ngo yacukuye mu kajagari mwene kare akageni abayaryandira mu bangana kuri yo ntiyagiraho agashira. So aha niho nababwiraga nti rero igisirikare cya General Sultan Makenga cyo cyagaragaje imbaraga ku buryo budashidikanwaho. Ushobora kubiyemera cyangwa ntubyemere, it's your right. Wabyemera cyangwa ntubyemere, ariko igisirikare cyagaragaje imbaraga imbere n'inyuma. Donc nabarwanyi nyine. Ubundi sometimes ngiye ntekereza ko General Sultan Makenga hari tuntu tuvuganza kanaduseka cyane. Uyu ari kureba bino bintu ngo by'ibiganiro bya politike na diplomasi, so no muntu byanga bikunda nawe abavuga ati ejo nejo bundi twagira leta tugomba gutangira kwiga kugira ibintu by'amategeko twubahiriza, even if turi nk'ikirebere cyangwa tugifatwa nk'ikirebere cyangwa tugifatwa nk'inyeshyamba, ariko hari amategeko n'ababwiriza tugomba gukurikiza. Ibi rero iyo ubasha gufitinga buriya amategeko mpuzamahanga, ariko wagira no mu gisirikare inkweto rwose wambaye ntikujabuke cyangwa ngo ugende kuvamo, buri uwo wakora kandi isaha iyo ari yo yose. Umugabo witwa Tshisekedi rero udafite kantu na kamwe yishingikirije ku giti cye no kwishingikiriza gutanga uwo mutungo kuwuha bazamufasha cyangwa se bazamukorera ibyo takikorera. Wareba na General Sultan Makenga ushobora kwishingikiriza mu mategeko, akishingikiriza igisirikari, akishingikiriza no kuba ari mu bice cyangwa ibice agenzura biri mu byambere bikungahaye kuri uwo mutungo kamere Amerika iri kurasanira. Amerika itagihwema itagisinzira y'ubutekereje. Uraza kumbwira ngo hagati ya Tshisekedi, Corneille Nangaa na General Sultan Makenga, who is gonna win? Ninde uraza gutsinda iyi battle? Abanyamerika ni mu bafate nk'abasifuzi bari ku ruhande ruri neutral. Ntabwo umunyamerika wakiri gumutera isesemi ngo nuko ngunguru ubutegetsi bwa Tshisekedi mu gihe yabona gukorana nawe higonalos aragusigara kureka yigira habona yakunguka. Turi kumvikana.
aragusigaye igire ku ruhande abona ashobora kukuraho inyungu. So ibyo ndagira ngo tubihurize rimwe rero n'igikorwa kimaze igihe abanyamerika bongeye kwibutsa Tshisekedi, ari naho abantu banatangiye kuvuga bati nyamara ikintu gishobora kuri buze gukurikiraho nuko umugabo witwa Tshisekedi bashobora kuzabona urwunguko rwo gukorana nawe ari ruke pari raporo yo kwibuka izina rizasarambwe bakamutera shoti cyangwa bakamutera uw'inyuma. FDLR na nubu iracyari ishami Tshisekedi areba akabona gucira no gucira karyoshye, kumira naryo no kumira umuriro. Abanyamerika mu gitondo baramubwira bati wasenye ukabutindi wayikuyaho, nimugoroba bakagaragara ari kubaha ibikoresho bya gisirikare gukorana nabo, yewe na Amerika kuko itujijisha tukayibona MONUSCO yayo iri kuyiha udukoresho cyangwa bari gukorana mu buryo cyangwa ubundi. Bariya n'abakozi baba ari abera nyine ntaho twabishikira. Ariko u Rwanda rwo ruracyahagaze kuri ya nzira yarwo igira iti umurongo waciwe ahangaha na Amerika irawuzi twanabyumvikanyeho. Muradushinja kugira ingabo muri Kongo, it's okay mu bivuga uburyo mwe mushaka, icyakora dufite ingamba z'ubwirinzi kandi izi ngamba twemera kuzikuraho isaha n'isaha. Muve mu magambo musenye FDLR. Ejo twari turi gusesengura tuvuga ko ibi bintu ni gushoboka kwabyo bifite percentage ntoya cyane. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yatangaje yuko gahunda yo kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025 bisaba gukora ibikorwa bifatika aho kuvuga amagambo no gutanga amasezerano atazasohozwa. Ibi yabitangaje kuri cyangwa se nyuma yuko FARDC kwa 29/2026 yatangaje yuko yohereje umugaba wungirije Ikisangani ngo atangize ibikorwa byo kwambura intwaro FDLR. RDC yavuze kenshi yuko rwose umutwe wa FDLR cyangwa se umutwe wa FDLR u Rwanda rwishinja gukorana nayo ari urwitwazo. U Rwanda cyangwa se u Rwanda rurerekana yuko abarwanyi bawo bari mu ngabo za FARDC haba ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ndetse bamaze igihe cyangwa se bamaze igihe bigisha ingengabitekerezo ya jenoside. Umugaba wungirije w'ingabo za DRC Lieutenant General Nduru Jackson Cyargonza kuwa 29/2026 yabwiye itangazamakuru ko yoherejwe mu burasirazuba bw'igihugu mu gace ka Kisangani mu bikorwa byo gutegura ibikorwa byo gusenya uriya mutwe cyangwa se byo kwibasira uriya mutwe. Ati bagomba gutanga intwaro zabo ku bushake cyangwa ku ngufu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe anyuze ku nkuru yasohowe na RFI bivuga kubyo DRC yavuze byo kwambura intwaro uriya mutwe. Yavuze yuko amasezerano atazubahirizwa mu magambo ahubwo ari mu bikorwa. Ati gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu ya Washington bisaba ibikorwa bifatika aho kuba amagambo avugirwa ubusa. Amasezerano atubahirizwa, ubukangurambaga butarangira cyangwa ukutumvikana kwa guverinoma ku kibi kiri mu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo iri mu masezerano y'amahoro u Rwanda na DRC byashyizeho umukono wa Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivuga yuko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo gusenya uriya mutwe. Lieutenant Colonel Nshimiyimana Augustin alias Colonel Bora wabaye muri FDLR yabwiye igitangazamakuru kigiye yuko imvugo za FDLR cyangwa se imvugo ya FDLR ya FARDC ku gusenya FDLR zitazashyirwa mu bikorwa kuko abo bashaka kwambura intwaro aribo bazibaha. Ati niba koko babitangaje nibahere ikinshasa kuko ni Kinshasa FDLR haba muri FARDC hari aba FDLR barimo rwose n'uyu munsi bamwe mu bo twabanaga bari Kinshasa. Biriya ni uburyo bwo kujijisha kuko babiteganya ntabwo babitangaza kuriya, ahubwo bakagombye guhita abafata cyangwa se bakagombye guhita babafata batanabivuze kuko nubundi aho bari kumwe na FARDC barabahiga cyangwa se barabahiga hehe se kandi bari kumwe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yigeze kuvuga yuko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'7,000 n'10,000 nibura. U Rwanda rushimangira yuko rukomeye kukubahiriza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinyiwe Washington ku ya 4 Ukuboza 2025 ndetse rushyigikiye inzira y'ibiganiro bya Doha. Rurakize ya no masezerano rwasinye imbere ya Trump.
So ino article irimo ingingo zikomeye. Uyu wigeze kurwana muri FDR aravuga ati erega tuno tuntu n'urwiyerurutso, ariko ndibuka kwikubitiro tucyumva no musirikare cyarigonza ngiye wageze Kisangani, ngiyewe nkaho bidahagije nakomeje kubibwirira ko harimo ibikorwa byinshi cyane ndi kubona ahubwo by'ibyo baba bari kwitegura. Urabona ko n'u Rwanda n'abarwanye muri uwo mutwe bari kuvuga bati kare ntibishoboka. Biriya n'urwiyerurutso n'urwitwazo rwo kugira ngo boroseho nyine bikomereze ejo bazabona uburyo bavugiriza induru u Rwanda bagira bati ko mwabibonye amatangazo umuvugizi umugaba mukuru wungirije cyarigonza ntiyabivuze, mwebwe mwakoze iki? Narababwiye ngo kariya barashaka kugakoresha nk'agatego ko kuri buze gufatirana u Rwanda. RFI nizatangiye kwa aba bantu ni n'abahangirega narabwiye Tshisekedi ibintu bye byose arategura nyine nuko ategura imitego igashibukana ubusa. RFI yahise itangaza inkuru, za BBC na za CNN zahise zitangaza inkuru. Ni ukuvuga ngo kuko u Rwanda barutangatangisha itangazamakuru no kwishyura ibyo bisahiranda nyine bikora muri media, birangira nyine byiswe ko u Rwanda ntacyo rwakoze mu byo rwari rwemeye mu masezerano. Kinshasa biroroshye ko utuntu bavuze mu itangazamakuru n'abantu basirikare baza ku mbuga bakabaroga bakavuga ko bakoze biba byoroshye Kinshasa ngo ihite rwose ibwira isi yose twebwe rega turashobotse. Ariko none twakomeje kwibaza, murajya kwaka umutwe umaze imyaka 30 mu ishyamba urwana witegura uvuga ko ufite gahunda ukomeye uryo ufite usoresha ufite uburyo ubayeho, ukambwira ngo abo bantu n'abantu ugiye gusenya mu gihe cy'iminota mikeya. Possible mathématique. Ntabwo bari abantu ushobora gusenya mu gihe cy'iminota 10 cyangwa 3 cyangwa never ever. Ntabwo bishoboka. Hariyo no twavugaga nti kimwe mu bintu biri kugaragara ahangaha nuko ugomba kumenya yuko les FDR ntera hamwe kuvuga ngo barasenywa, Amerika itabigizemo uruhare, abafaransa batabigizemo uruhare, ababirigi boss wabo batabigizemo ubushake. Aba bantu nibo batumye bari abantu bakomera kuva muri 94 kugira n'amagingo n'ubu. Imbunda bakoresha bagira uruhare mu itangwa ryazo. Ideologie genocide yamaze gusakara mu karere k'ibiyaga bigari. Sinzi nuko genocide ideology uburyo yamaze no gukwira mu karere yabaye nk'umwuka abantu bamwe na bamwe bahumeka. Mbarahiye nkomeje hatabaye ubufatanye bw'aka karere. Leta y'u Burundi guyikumire, leta y'u Rwanda yikumire, Uganda yikumire, Kongo Kinshasa yikumire, ntabwo izigera ishiri wacu. Aha ndabakarabye nk'umuhungu nk'imanukira. Kuko murabizi mubana nayo naho mu midugudu yanyu. Yarasakaye, irashyigikirwa. Niba hari ibihugu bimwe bikibishyigikira, abasirikari babo bakajya ku mateleviziyo na radio bakavuga amagambo nk'ariya yarutwitsi. Niba hari amaguverinoma amwe namwe akiri gukorana n'aba bakoze ubwicanyi bakaba batagatifuje barabaye les innocents arabere, uraza kumbwira ngo iyo ideology muraza kuyirandura muciye hese. Ntabwo bishoboka. Bagizege no kuzajya mugenda musarura kuri izo mbuto mwabibye nyine mwugaye mwabibye mwahawe umugisha nta bindi. Azirongaze zicyandagaye muri buri nguni, zikiri muri buri kona, niko donc ingaruka zazo twe dukomeze kugenda dufesingana nazo. So aho rero niho nagiraga mwibuke ntangira nababwiye ni Corneille Nangaa, General Sultan Makenga beruye bamaze kugaragaza erega bano bantu bamaze kubona ukuri. Nta kuri ntekereza General Sultan Makenga na Nangaa bashigaje kubona. Niho nibazaga nti imbaraga zo kuri buze guhangana n'umunyamerika ushaka mu bihe kutaka bwa Kongo umeze nk'intare yakomeretse. Ananone akongera gahura n'indi ntare imeze nk'intare yiciwe abana. General Sultan Makenga umaze igihajuju bigwabushwa bamwiciye abanyekongo mu maso, bamwiciye abasirikari mu maso, bamuhombeje kanini na gatoya, ukambira ngo umugabo ramuso. By the way hari n'ikibazo gikomeye ga, kuko turibaza ngo Alliance Fleuve Congo n'igisirikare cyabo murabasenya mu bajyane, hari abahita basubiza ngo aho baturutse bagasubira mu buhungiro bana abanyekongo bamaze kugira kuri uru rwego. Shanda kurahimbaye ngukarabye ubu intare za Sarambwe zigasubira mu buhungiro mu Uganda cyangwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi, akaba ari by'Amerika ishaka, akaba ari byo MONUSCO ariko MONUSCO nayo sinzi ikintu icuruza mu bijyanye n'ubuhungiro Prito Boniro ni muri rusange, bagasubira kubabera muri Uganda kwirwa bihishahisha baba mu nkambi z'impunzi. Hari abavuga ngo bashobora gushyira intwaro hasi bakajya guhinga no korora nibura, ariko aho twaravuze ngo ntacyo byabitwaye niba koko byava mu musaruro, niba koko byatanga umusaruro, aho twaravuze ngo rwose it's okay. Biramutse byakunda rwose it's okay. Bishatse kuvuga iki? Mu gihe koko intare za Sarambwe zishyize intwaro hasi, niba koko amahoro yaboneka mu burasirazuba bwa Kongo, rwose ibyo sinzi niba hari umuntu mukari utabiho umugisha. Ariko se ko atari rimwe atari kabiri amasezerano kuva ya 23 z'ukwa gatatu 2009 gukomeza kugera 2018 kugera 2017 2018 aho hose ko bagiye basinya ibyo basinye nta na kimwe kigeze kigerwaho. Kuri iyi ncuro ni iki wakizera nyuma y'uko intare za Sarambwe zishobora gupuringa down intwaro zabo and then amahoro beguye imbonda bagiye kurwanira akaba yaboneka?
aha harimo ikintu cyo kwibaza ndetse kinakomeye ku buryo wahita ubona ko urugamba wa mugani wa General Sultan Makenga rushobora kuba aribwo rugiye gutangira. Ubu se wafata ibihumbi bishobora kuba bimaze kuyingayinga hafi muri 40 birenga by'ingabo za General Sultan Makenga ukabasubiza mu buzima busanzwe bakajya kuba abasivile, nabyo ndabireba nkabona n'ihurizo. Ikintu cyonyine gishoboka izi ngabo zakivanga n'ingabo z'igihugu, kandi Kisekedi yaramaramaje ati ntisinshobora kwivanga n'aba banyagwa, ariko igishoboka cyonyine ni ukuvanga aba basirikare. So muhaye muronke reka turebe kajya ikijya mbere, andi makuru nakagaruka.